አንለይምኛ ያማለ ያማለ ግን ለቀቅ አድርገው ይተውኝ ምን አለ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني أكيم جرتن متقال متقشتي እንደናችሁ ሰላም ናችሁ አላችሁ እንዴት ቆያችሁ? ዋው 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 ዛሬ እና ሀፍትሽና እና ሀይሜ አንድ ላይ ካች ብሏል። ደስ ይላል። ብዙ ሰዎች እየጨነቁ ነው። በፊት በአመት ፎቶዎች ቪዲዮአቸው የድሮ ቪዲዮአቸው የፎቶ የድሮ ሁሉም ነገር በውስጥ ያደረጉ ነው። እንግዲህ እነሱ ሰላም ስለ አልሆኑ ዛሬ ምንም ቪዲዮ ምንም አለቀቁም። በፊት በአመት ፋፋ ሽር ጉድ ያሉ ነው። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ስለጣጣሉ ምንም የለም። ግን በግድ ሀፍትሽ ቤት ይዞ ሄዳል ሙሼ ጋር ደስ ይላል። ግን ብሩኬ አላየሁም ቪዲዮ ላይ ብሩኬ የለም። ሀፍትሽ እና ሙሼ ብቻ ነው። ሀይሜ እንኳን ብቅ አላችሁ። እንደዚህ ይሻላል። አንዳንድ ጊዜ ካጠፋችሁ እኮ ጥርቅ ስትሉ ሰዎች ያለቅሳሉ። እንደዚህ ብቅ ስትሉ ደግሞ እሰይ ያሉ ነው። እንግዲህ ምን ይደረጋል? ቤት አልሄድም ትናንትና ራሱ አይተላ ብላ ትንሽ ግግም አለች እና በኋላ ላይ አዳራ አረባኪሽ በአላ አለ ሀፍትሽ ይዞ ሄዳል። ሙሽዬ ደግሞ ምስኪን ምን ነው ጠፋሽ? ምን ሆንሽ ነው ያለች ነው። ምስኪን ነች ወላሂ። አይ ምስኪን አይ እንኳን መጣሽ ሀይሚዬ አትጨከን። እንግዲህ ታረቁና እንደ ድሮቹ መልሱ። ምን ይደረጋል? እንለያየልን ካላችሁ አላህ ካልፈቀደ አትለያዩ። ምን ይደረጋል? እንግዲህ ሀፍትሽ እንዴት ሰው እንደዚህ ሰው መጠላት ይመኛል? እንዴት እነ ቤኪና እንዳያችሁ ነው። ቤኪ አንደኛ ቤኪ ላይ ነው እንደዚህ ያለው ሀፍትሽ ማለት ነው። ፍጹሜም ትንሽ ቅር ብለዋል። ግን አብዛኛ ቤኪ ላይ ነው ቅሬታ ያሰማ ሀፍትሽ። ቤኪ ደግሞ ጠፍተዋል። እንዴት ሆን ብሎ እንደዚህ ያደረጋል? ድሮም አንተ ነው እንደዚህ የምታደርጎ ብሎ ሀፍትሽ ተቆጥተዋል። እውነት እኔ እኮ አየክ አይደለም ሂጄ ላይ የነቀስኩት ብሩክ ብዬ እጄ የደማው ቀላል አይደለም። እኔ ብሩክ ያለ ነው ያለባት አሳደግ ምስኪን። እነሱ እኮ ያለባት ስላሳደጉ ስለዚህ እርስ በርሳቸው ይወደዳሉ። እውነቴ ነው የምላቸው። አሁን ሀፍትሽ ብሩኬ ብሎ እጁ ላይ ነቅሷል። ስለወደድኩኝ ነው ያለ ነው። አማርኛ ጠፋች ደግሞ አከሴጋ ኩኖ ሃይሜ ከኝ ግዲሜ ቀናራ መና አማቲ ደምቴ ጅርቲ ጀቹዳ ሀፍትሽ ጋ ስለ ማይኒ ሀሪ ማይኒ ባሊ ጅራ ስለ ሳይቲ ከነቲ ሱራን ቃታ ሉከ tokkon አበሜ tokk durii ነጋ ቀባተኒ ዱራኔ ጋ ጊዜ ባሊ ሀምቤከመኒ ዱረ ደበርሰኒ ገፎቶ ገገዲሱ ማቲ ቢረ ዴመኒ በሸነነኒ ቡሩኬንለ ኢሼንለ ከስ ቱረኒ ኤጋ በረነሞ ወንተ ግጭቲን ጅርቱፊን አበሻን ወያ አበሻን ለኑ ፈኒ ሃይሜ ሱሬቲን ጅርቲ ስኪኒቲ ወላሂ gammachuun hin jiru jechuudha. Akkuma argitanii ሀፍትሽ ግዲ meeqaatiin gara manaa geessee jira. Hinaquu yoo burukeen jiraate jettee taaggalaa turte boodarramoo ishii jettee deemte immoo isheen maal taatee baddee kaleessatti si eegee dadhabee jettee dubbatte innaan ifatama kan isheen jettee jechuudha. Dhugaa rabbi baay'ee tokko qir nama jedha. Maaliif jenna
ጊዜ ዋን ለመደን tokko dhabdani waan dura lammaddan tokko hayoo dhabdani baay'ee tokko wantini nama jedha dhugaa dubbachuufi egaa haymeen illee musheen illee baalitti akkamitti wal eegu jechuudha. Egaa isatu dhibennaan musheen xinnoo qirri jettee jirti. Haymeen illee giddii meeqan haftish fuudhee dhaqe malee dhaquu hin barbaanne dhugaa baay'ee tokko qirri nama jedha. Waan dura bartan tokko yoo dhabdanii sinitti dhaga'ama jechuudha. Har'a gahaa akkuma ta'e giddiitiin deemtee jirti. Otoo naqu jettu deemtee jirti jechuudha. Miskiina walla. Ayizoosh haymiyye ትታረቃላችሁ ትመልሳላችሁ እኮ አራራምቱ እሰዩን ደምተኒ አሪቲን ከስናታው ያው አልታሳገኝኝ ለማታሳፍኝ እርግጠኛ ትልልሽ አይደለም ልጫንሽ ምናምን አይደለም ግን ዛሬ በዓል ነው አይደል ገና ነው እሺን ያስለምድሻት ነገር አለ እንዳንጣላ ይባስደው አቆምሽ ይግላከሻ እኔ አላቀኝ አይና ጥሩ ልጅ አገኘው ይደስ ከእንደዚህ ነው አይሰማሽ የምር እንዲጸጽተኛ አታርግኝ የባሰች ማርያም ትናንትና በጣም ጠብቄሽ ነበር ብሩክስ ይላል ኧረ ቆይተው ጠዋት ነው የመጡት ማርያም አብራችሁ መጥመጡ መስሎኛል። እንግዲህ ሙሽዬ ምን አለች? ብሩኬስ ያለች እዚህ አይደለም እንደና ቆይተው ጠዋት ወጣ ያለ እኮ ትናንትና ጠበኩሽ ነው ጥሩ ልጅ አገኘሽ ብዬ ያለች ነው። ምስኪን እንተለ በሬዱ አርገዴ ጀዴ ያዴ ከሌ ስትሌስ ኤገደደቤ ጀቻ ጅርቲ ሃይሚን ሞ ከስናኒን ጀዲኒ ከኒሽን ጀቱ ጀቹዳ ቡርኬን ወጀቴ ጋፈቲ ቡርኬን ገነማ ባዬ ጀት አዝረሚቲ ጀደበ ሀብቲሽሞ ምስኪና አከስነማ ወልጃለቱ ኢንሻአላህ አዳኒን ባተን ዮሚዩ ኢንማ ሲጥኖ ቱርተስ ኢንማ ዴቢቱ ወለቲ አራራምቱ ጀነ አብዲን ኩኑ ኢንማ አራራምቱ ሃይሚዬ አማ አሪ ከሰ ገልቴ አትስ አሪ ከሰ ጅርታይቲ ሃይሜንሲ አከሲ ቡርኬንሲ አከሲ ኤጋ ቡርኬን እንገደጋ ቀባ ወንታ ኢፈቴ ወንታ ጀዴፍ ኢት ዳጋማ ጅራ ሃይሜቲ እንገደ ገድነ ባስቴና ደርበቴ ኢፈቴ ነማዳ አኒሞ ከና ቦደ አት ቦታን ነብራን ቀብዱ ጀቴ ኢትጋ ቀለበቲ ከሌ ሰረተኒ ሸንዲዴ አኩማ አርጊተኒ ቀለበቲ ኢትካውፍ ዋንባ ኤቆቆቤሴ ሁንዳዩ ለፈተም ብስቴ ብራዴምቴ يوم أنا داك إمو سوجني من وليت كانا جت جنان إني ما مشي براتين دبتو جد جدي تيجي سجرا جت شودا هفتشي أي مسكينة والله مشيين واندرا هويته واندرا ولا ما تشيسان إدي أبدي مسكينة والله لازم أنا كبيت نفط ساكت بري بيتكو لا قافت لبرجل ما ولتين دا ولا جنان أنا ما نادبتين وسكمو كم وانسا يا سلام ما هدني وانسا أي مشيم كمان كبدمو كم وانسا ቁርስ በላ ወጣ ከቤት ቁርሲኛ ኛቴ በየ ወጅኒኛቱ ጀዴኒ ሲን ኢጋል ቱሬ የጠፋ በዛጣ ያይ ነው ባል እንዴት ነው ባል አሪፍ ያደክማል ይቅርታ ያሉ ነው እንግዲህ ይቅርታ ያለች ነው ሃይሜ ጎንፋስ ይዟል ደግሞ አፍቲሽም ድምጹ እንዴት ሃይሜም ድምጹ እንዴት አራ እንግዲህ አይዛችሁ ታረቃላችሁ የቱም አትሄዱ ሃይሜ አማሙሽን ዳጌሰት ፈካታ ሳሳ ወሎ ለኒራኒ እንተለ በሬዱ አርገድ ጀዴ ከደሰለሲ ኤገደደበ አጀቻ ጅርቲጋ ቡሩኬን ማነ እንጅሩ ቡሩኬን አርንጋምኔ ችራቲ ሀፍቲ ሺፍ ሃይሜ ካኑማ ብቻቱ ጅርቲ ነጋ ስኒ አቡዱ ጀና ምን ሸኖ ምን ኢንማ አራራምቱ ማለባዛት ሀሬን ልካ ወልኢቲ መለ ሀሬ ወልኢቲ መለ ልካ ወልራን እንገቱ ጀዳኒ
walloltu madeddee wala qattaniin qabdanii wanta ta'eefi abshiruu hinuma deebitu jennee yaannan maraaramtu min isheen bakka hin barbaadu garaa koo keessa na baateetta soba hin baameyyuu hin jiru achi wanti garaa keessa baame hin jiru haime burukeen garaa kee keessaas hin baane haimeenis gara burukee keessaan baane burukeenis gara haimee keessaan baane hundumti keessanuu garaa wal bira jira aariitu kanas hin godha malee aariituyyuu akka kanas hin cannatte akka kanas hin dubbachiisti malee garaa waluma bira jirti sobduu amma teessanii ayyee osoo walloluu dhiisne jettu yoona osoo walloluu dhiisne jettuun sobdanii fuuldura kaameraa yoo ta'u fuuldura namaa ta'u sin barbaadu jettu sobdaniiti waluma barbaaddu inuma araaramtu jennee egaa namni maali wal ajjeestani moo jennaanis immoo namni walitti bu'uunis inuma jira araaramuun hin jira eleef gomjiin walitti bu'aa bara gizee tokko nama mitiiti kanaafu luktiyyuu wal adeema mitiire maal abbaasaati nama ta'ee namni walitti bu'uun hin jiru akka nagaa araaramaa wallolaa araaramaa malee ani abdii kuteera of keessaa si baaseera ati hin jirtuun hin hojjetu yaa haimee araaramaati bakkuma durii keessanii akkuma durii keessanitti deebaati kottaa nagaa naa bu'u warri haadha gadi galgashanillee haadha abbatu asbaa firii haadha dhugaa dubbachuuf dadhabne mataan nu dhukkube warra haadha galgashu dadhabne mataan nu nyaatani firii haadhaa jenna kamaal jenna reen bira warra haadha jaallatu warra haadha kabaju akkasi nagaan sinii haa buudhu jenna namni walitti hin buune jira hin jiru namni walumatti bu'aa araarama egaa haftishillee asirratti ifatama gaafateera odeensochi ይቅርታ አድርጉኝ ብሏል ሁላችሁም ካጠፋኝ ይቅርታ ብለዋል ይቅርታ የሚበልጥ ነገር ያለ ይቅርታ ጠይቋል ከዚህ በኋላ አትጫጩ አትስደቡ እሱ አሁን ይቅርታ ጠይቋል በቃ ጥፋቱን አምነው ይቅርታ ጠይቋል ከናፊዩ አረብሲና ይቅርታሙ ነምኒ ነብሉቡ ነማ ባሴራ ሚቲ ከነራ ዶጎንጎሬ ዋ ነምኒ ንማ ዶጎንጎራ ነምኒ ዶጎንጎሬ እንጅሩ ኢፈተማ ጀዴረ ሱማዩ ኤጋ ኢፈተማ ከና አበሻን በዳንጃ ዮ ኢፈተማ ጀዳንሲ ነጌሱ እንጃለቱ አበሻን ኢፈተማ ቶዲዘ ሞያዩቲ አከሲ ኤጋ አፍቲሽጋ beekii faarratti baay'ee tokko gaddee jira isaantu walitti naqa akkamiin akka isaan addaan ba'anii barbaadu baay'ee duubaan qorachaan jira amma yoo rabbi jedhe rangaa hunda isaanii irrayyuu jedhee jira jechuudha egaa goddanyoon illee wal baqate akkuma wal babbaqatetti jira beekiitiin burukee biratti akkasiin argine jedhee jira haftishii jechuudha kaleessa ፈጽሜልlee siinillee amma qoradheen sirragaa kan inni jedhe gaajjecha isaarratti jechuudha kanaafiyyuu goddanyaa ta'anii akkamiin ani asii bahee gizee kanaan dura wallolanis isaantu harka keessaa qabaa finfinnee dhaqee araarsee galee ammallee as deemanii asittis kan intala fidee beekiidha beekiin ati haimee fuutamoo haimee barbaadamoo kan inni jedhee jechuudha haimee fuudhuu barbaaddaa kan inni jedhee jechuudha dhugaa rabbii nama gaddisiisa kaleessa akka kanatti girriitiin kan isaan waladdaan ba'an jechuudha baay'ee tokko aaree jira haftishii gaddee jira akkamiin goddanyaanii diigumsa nama hawaa akkamiin han addaan ba'utti nama addaan ba'utti gammada kan inni jechaa jiru jechuudha kanumaan immoo warris immoo addaan baa ittiin deebiin fayyadu boorus akkasuma iftaanis akkasuma jedhee warri harka cabcabu sin jettaniif jarri addaan ba'uu miti sin immoo addaan hin bayine hojjettanis immoo walitti deebuu miti sinillee hacabcaabii mataatanii isaan yoo
sila kan waliiti ta'e hedduma dhaqanii qaban akka fe'ee yoo ta'e samii kana yoo ba'anii iyyuu jechuudha. Kan walii yoo ta'e heddee dhaqanii qabanii jechuudha. Kanaafiyyuu harka na cabcabiinaa baay'ee tokkotti jechuudha. Cabcaaboonni isaan waliiti ta'e kanuma waliiti heddee dhaqanii qabanii. Sin jettaniifis sin dhiistaniifis miti jechuudha. Kanaafuu waan naanii isaan walitti deebanii akka durii isaaniitti argamuudha. Warri harka rukuttanii jinniitu nama diiggitii namaatti gammada malee ilmi namaa diiggitii namaatti hin gammadu, hin gammadiinaa jechuudha. Diigumsa namaattis nama walloleettis hin gammadiinaa yeroo hunda dhugaa rabbi. Sheexaanatu gammada kana hojii sheexaanatu hin ta'eef. Kanaafuu waan akkasiitti isiniin jedha uummata qaalii uummata qashtii. Viidiyoon koo kana fakkaatti wanta na dhaggeeffattanii fi galatoomaa isiniin jedha guddaa tokkotti. Warri na jajjabeessaa jirtanis galatoomaa hundi keessanuu viidiyoo koo laayik sheer naa godhaa ammallee na jajjabeessaa isiniin jedha. Walaa jajjabeessinu naa galatoomaa hundi keessanuu isiniin jedha. Viidiyoon koo irraa asumatti dhaabbattu wanta na dhaggeeffattaniif galatoomaa hundi keessanuu isiniin jedha. Baay'ee baay'ee nagaan naa tura turtii gaarii isinii haa ta'u. Hunda keessaniif iyyuu isiniin jedha. Waan akkasiitii uummata qaalii uummata qashtii. Waan akkasiitii inshaalla keerumaaf waan hundaayyuu diggitii namatti illee hin gammadiina warri gammadanii jechuudha. Nama wallolutti illee hin gammadiina. Namni diggitii namatti gammadu jinnoota sheexaanota malee ilmi namaa nama wal diiguu nama wallolutti hin gammadu jechuudha. Waan akkasiiti egaa kanarraa kana fakkaatti har'a Haayimee fi hafti ishee dhufee egaa buriikeen irratti argamee hin jiru. Egaa akkuma argitan egaa kaleessa waan inni qopheesse otoo irraa fudhatiin haftee jirti. Xiqqoo isheen qir jechuu naftu.